Nina udhocha nthini wa channel kicha thome wa masimawia na nina wikwatoka na mwendene saa nitunge mubia kwa onthe ala mwindhini wa channel ala mumenete na subscribe na kwa ala uta subscribe ite ende ya nautina bala bandikitwe subscribe ninganatene na ukwatenia vamwe karibuni sana muthenyani wa umonthi nthini wa thome wa masimawia ula ni musi wa Ngewa ni mwetete mwitikiwa wa mauta muki wa Ngai ula ngwenda tukwatiana nake muthenyani wa umonthi kana twelesie savali yake kumabala wasewe kukobikia balawi oyu mumunengete masito maingi mpaka mitandao ningona muimwita uba wa Elisha. Karibu sana ndini wa channel cha thome wa masimawia. Asante masi. Ndizengu ite mandevu kana nailo kwetata mitahani kana baizi tota ya mwana. Tota ya mwana. Anyway, weambiwa twelesia masito maku na indi palosia iwe. Nitawa Evangelist John K. Ni mwini wa mbadhi yako mukumia na kumotaya Ngai. Kuma miaka mingi tina kuma 2009 I think iwona alikile studio na kwito ni ukamba wa Masako iti umeba ya ushago ba uyuba na wasome primary numete ukamba wa Masako bandu beta wa kala na kuma vau na somea school wa Esiokoni primary then na join secondary school ona kueria ya homwe school ila si anakumusi ita wakivingo ni secondary and then noaka Nairobi na oyuniende na kweka diploma katika theology and the leadership so niende ona masomo so woma high school ni wasawe ibingoni. Yes. Wamina neo ambio lika maondo ma tutumie yupa after high school. Yeah, sasa na mina school ndio kilo vikomanda wea. Wadondo yingi ingi masa siya iwete nani itoko ya kendo. You know kai lobby. So story ya kwa tofauti ndia ina nondo ndiye nondo ngewaika because Ninesome hospitality na nitokomete one of the biggest hotels in Nairobi. Yeah. 5 stars. Na ya bikoba ndo na resign. Nekana nilike winine. So ndine yake kamba kweba ndiye seke songo. Nine yake kamba nondo it's a calling. Ndo be mondo wako ndo izike songo. Ne weto ndo sini wando maimbia yuwathi osuke ka wini tu yake Swahili kana ke songo. Uthi muno. Lakini wenga indasuka na niwe sebe andala mebane la ela tabia ya. Obo osu monde we wanganya mwakeke kanisa ni omonde. Atetheka muno. Ngainde na thina na ukobikienzi asiagesi ukobikia. So obo we ba we wola wewa. Kondo ndini yake kamba nondo ndina ke Swahili na ndina ke songo kwa una mina na soma na mina masoma ma hospitality na kwata wea and then 2014 I got married na mina mwaka wambe katika mutwana wakele na resign wea oni watu kwa za mutwana aye agwa mutwana tiba lakini ndia resign so na kale na resign because the calling ilikuwa inanisumbua sana wewe unabona amanie ne chao pastor tumakola wea wandike to government ndio tabani so ibindewa soma mondo ma hospitality itu amina kweka form 4 na waka ilobi yes ndungi waika yuoke walika school ni kana yule kwela na minie form 4 no kie Nairobi na musembi musendi okaile school owe mesembo no ndasa ya so ila no kie Nairobi na kosa sponsorship where the aningu mandondo ndo no kwata nziane to no penya ngati ko semba ko join ala masemba mwaka wambe nasio kama singa ngasembe nekana nose usikali no kemwe na lewa
nondo ndia ina mbesa cia kuongana. Okay. Mwaka wa keli na thina trengi nondo inenda usikali muno. Wakatatu noke mwingi. Na una kulwe yuko semba kuka semba ne buti ya serikali no lokwati lakini hiyo yedi ya isho tie sune ni woke mwe lakini kuna nini so na give up na sioka Nairobi nondo nekala kwa my elder sister so nikajoin tu kanisa nikawa tuacha nitafute kitu kingine nifanye ila na kie na join kanisa you full time whether ni ba huko makwacha mpaka weyo ndiye kasmo chores kuosha choo kutengeneza viti hapo kwete la lunch hour services na ba eventually nebunde sia keyboard nondo nebo withia ila mukoni wake na ndote ekwo yeah. So ni katika process yesu ni wona mbisi kuigwa now I think nevenje na wathi nondo at some point in school ninaongoza ibada ila si CU si Muthemba so na mwai ekani amplify ke nondo ke yake ingine nenda ike na emi na nalika winine nikajaribu tu na inspire yawa muno ni ini mate ne akina Peace Mulu akina Helena Ken akina Faith Kidele so nakumbuka tu hizo enzi na marehemu akina Margaret Mutunga so ninendete mbathi suna inewa inspire nambe ya yuko ebunde sia nasia suo mweni ndaneka la more like them na nikaingia tu katika ulingo wa muziki nikajaribu na Mungu akanisaidia na umia volume yambe na umisie nalikie studio 209 na video audio yake na umisie 2012 209 na 2012 yeah I think roughly 3 years nondo ndia ina mbesa sia producer so producer akitaka kwetela ila neso weso kwata kamwanya kangolia uwiva ngamuya niyoko semba woke ngikianga wasia wambe wakele client yongialika tebinga computer no yenge yutandwa cinema so music yakwa yakala 3 years studio but one thing I thank God nondo katika kwekala studio miaka tatu ya mbunde isi maundu maingi muno mbathila na saubetie sie community wa studio payo mwena aumia ate umwe ola na balukete ngolovani so isu ingi na kwata katika miaka ya tatu ya wilderness kwa katika wilderness yesu wethi yani na kwata transformation na mundu la wa ina mentality ya nondo musino nako nanga to secular wethi ina transform wakile content yeah owe nina tatanga nesukulu mumete bukwa botsi twakona nake na no waka muno skulu kwitu ba usoko na yo kangekela to ibio kona so now ndalani boys yindo yiwe no paya imbandi bu ayo twaya ndura manda masietwa mbandi ndine sietwa so twaunganitwa umiatatu we na mwana ungiwita waekala kala boys so mama wakaumanda mama wakaundwa mukatungo isu mukakona yeah so katika miaka yenu tatu nashukuru nondo wenga ine one day this year and then you na release audio 209 I mean 2012 where the ndie bandu emetwa because again vai mondo mbese nganona atwa ya mondo mpaka na atwa studio ngewa wathi wakutu ya mbo wosa tukuije bako ithinge nondo wina sticker ya KCB Kenya Copyright Music Board isusia lakini ngesisia ngithia mbona yesi yako inayo ina sticker yesu so na understand ne okay ino ni market maikwenda CDs yoka ikalwa about a store nenda music ile ni othi lakini yakwa ndi othi nondo ndesekewe so neva nebinda yomu muno ya command ndo tono kwata soko many times nendete studio ngasie wane security why wani ona ndie sene twayeto nikitite etha beke seketa wona na iko nathi abe kingine seketa wona na iko nathi na ndie sene twayeto so ngi white yo CD ba 18 neti CD nge 18 ne kwesi oswa na yema isa oswa yuna kiti yo swani asuo mwene nengane wathi wako kono piracy muthurwa nango no man ni wikila guko neto ando mawiwe mawetikile nanga ino no thoko manansi asiake because through that no wathi wako amanikie
Itunena we ba piracy isu yambe isu volume 1 ila itawakose wakwa ela na to yebune gwebesie mwetu asomo wetha kiseseni chake ikamba wesio mbene sela muthurwana na iwe kawathika ku kwa sia wabalukile ngolovani no kwate mwana ukoka Sunday yemo katwelesia ninge wasia gwe kana no utungi so that's how my door opens yani muthurwe kiaza wizelabu kathokindu bukalikana that is where you began nene binda ndabesela natomia katosende sela muthurwa but ine sela later after na mino kale so wathi wewe kakisesene kinana waswa ikenge na siasa mbayu whether yunengwe wita mikutano na stembalais you azioke bala kanisa ni bala wathu kumanganga kana ndia isauma bomba ko mondio kanisa ni suona akuni thiawa na evindane theuyu ebinda yo mundu challenge kirambite basa chambite mbake kanisani nondo ni kanisani na nini na ningwenda kumalo kangaine lakini ngo batwa mwana juu nimekuzwa nikakuwa mtu wa kutengemewa katika kanisa na kwa like 5 departments na kwa intercessory kwa youth kwa evangelism na kwa choir na kwa praise and worship so never nebinda yo mwethia okumalo kanikwe kwina thina na yu na batwa sindu sio ndene mchungaji bakasia ona wathi wakundika wewe kwa group awards so because it was something new na ndekwenda nilikesie ndoni oteshwa nasio ambaye tele enda commenta mbola so na grow through misingi su farm mbako mundio na I thank God nondo misingira na abantu nayo mbako mundio ni ngwatilele ya obedience to authority na komana line wakwa ya ko uwe na nasi kananga ini wandethesie muno na kokopikia avoyu sabalene yakwa ya wathi yambeyu ebindane kuwe ondo andu mae ya yulo Ngewa ya thina ndotona kwaze keiwa komuka na waisila maundone we niwe se yuko kwa maune ne issues ya issues ya music ndwala masi ama kwa mauna ndwala matoke awai maimu ma wathi masi am kodai wangitasi jwi ma secular mo sumbi osungi but kila ndo na kwasi ina thenie muno ngemandondo ndo na kuma katika career ya kuandikwa no kolika katika ministry because na tokomieta company itano ngebutwa kayuba haba mo resignate company itano ngebutwa nondo nekilia nathi pando ba utethia we na kila sina mbeo we ninde mbathi sioka you elande na we yikoka lakini ela nembese ni we yani newo yusiambe yakoka yu jambo ti oyo mwanike ngambe ya kuandika kwa na we se bila utu na simoto record so ni wandike no ibo ya muno tunde kai nondo bandu record you keza nondo ya bas no mwadane si awadhi osu so lazima ukip ku memorize tamesoa tune lo kwati na bado wewe na wewe yani you yesi aidhe wabandu ikonane ne supervisor subaito yina weweka ukavutwa buso kundu kutano kuchu wewe acha mundu kutsumbo nundu yethi aleuwa calling yekao nundu iba weti abantu bena musala wa muthia wa mwi tu bandu tezi wende tata in fact kila cha ikithoku byo ne binda lino ne sioka yuna kwata weana na resign na nende nekie wedding na ni resign na embathisi yake kamba nini ya mukamba na ni mundu ndesekewe yani logic ona ndia make ya sense mpaka kwakwa kwa kibetia uzizi ambio ukolia yo kolia yue resign hiyo kaina wina yake kamba ni mbathi tena mbesa na nona yuthi eletwe ba na vindete ya sane kuongeleka mundu nge so you tutona kwekata na sina moko yani mazomi thisie exactly so yithi ya ni kulyo ndona koyesongia openly lakini yunapo yanga ina mu ya nondo nuwe wekieta kende ni wako na ndio kielewa na ndiye siondo ndona kuke explain kwando kwa uke explain na meko mako na nekala na strango mwaka wa mbe na wakeli na wa I think mwaka wa katatu
yuba una ina album ya mbe na ya keli ita Wendo and then no kana ina yue no inge ita Waninye Yehova na through that nasi mbesa ila siya kwa mbingi na akwata in my lifetime sio mbene ngilithiana kumia kwa vengi na umisye siya Ninye Yehova. So you katika mbathi siya kusio onde na tumababe ukosila ya kuyambe so wasi unoki kumilo no wathi wa Ninye Yehova. No nasi noki kumilo ni wathi wa Ninye Yehova. Nondo ni wathi na winie na style ya kipeke because twasoete kwina choruses twasoete kwina simple chorus na unoka kwina wathi obwa tita wathi neta Ngewa neta sermon neta preaching so where the ando mekwele wai tutwetesiki mbona peke ndenge kibwa ndonge chokie na through that na kwata platform yakwa ya wini kwa nasi Ninye Yehova niyo yani build up na niwe se ya album ya katato na ine kalanga wathine like 2 to 3 years na Yesu athukumie miaka 3 so agano yakwa na Ngai ethe katika miaka yakwa ya mbe 3 ndiye kia impact katika music ministry nitaacha Olikolondo na hospitality kanona mbe niwe sinye ni mundu wa kwambesia ndiye bana thina na kwambesia fresh so ila naona kindu kiteo you adapt to something ni the one tendency ya kukea kana mbesi kingi kwa katika album yakwa ya mbe na ya keli nesu ya Wendo kebinda ya kwa ina uthosia itamba mauta sindu mbingi so we na kwataka platform lakini tika nene muno yula no kie kwino wa Ninye Yehova so everything changed and I can assure you kuma mwaka wa 2016 mbako mondio none wina ina wathi na asia na kula Yesu na va Yesu na ishi Yesu so ni ete music na better life kuliko ila na thokoma challenges ila maybe with it na sio katika wathi kumela ambezi niwe say you with my way of singing ndiye the abandi na monone please yando ndikwenda kwina nasi nesela mulolongo nako manana makai mangethia mambia sijui nini ndikwenda kwina kila mekwenda so ni inakeletu hiyo nena na mavinda maingi tuno yenene kila ndo matekwenda na through that yethia wina challenges muno sia kuthokwa sia thini kuthokwa makanisa ni amwe you understand takaka metho mayo ni zimeke ani tamabubi kanisa kuona you see ndo wa kwina the truth many times makanisa lati na momondio mayuzi ngati ya truth and the spirit main out of me thokoma yolo and desires sio man gratify desires sio na you with the one then that channel cha kwina wathi wa maybe wa kilando mekwenda wa mitwano love songs oyethi ni challenge but nondo wengai vinya many times with ya ningwetwa mavinda maingi ngetwa Ninye ngwe question hai osu ambita ngaino alosini yake sure we wathi wa metho ma Yehova rosini so withia ona kwigwa withia yunavika I'm like nini osuka na nini sia mwana asa nondo da sia rose lakini withia metie mundu mesi so I was seeing that na through kuinokeu ando mayathimwa ange maitangewa yani withia kwina total change because music is universal na noto na kwina wathi wa anania na savaira mathoisie munda ukethikiwa ni mundu kitandane cho wa kabwa ukasenga yapo wa ne chauna bato yone ya njo farafa you see so yungai awake ya ina miraculously way na nsiasi yake tie sito so ikitu tomeka ata vessels ketho tuniyo ne wine ke just sing that Maria yeye asu kelono mutabia kewe kaicho so muikongelenge wa mbingi kwa Maria la waini wa thelile moki kweni kwaya na amanenga directions amia okilono mutabia kewe kaicho so kiletu ya nena wega kiu bithia wathina
kwa alama kwethukiisya yeah niwa aini machasia na kiliango mete na kwataka wathiko kiliende mbete na kwataka wathiko sia kuna zithukisya muno no ithia uguzite maundu ma maandiko Jiwe ikatoa azuka nawe mundu wenda Bibiliani ukasoma kendo then ukaulio. Buku ne anchel maandiko measia vijana wataona. Wazee wataota. So ikabikia we stage ne yeba obige wanovo wanga. Yetha we museno utona kuota. Lakini kwa sasa ni vision lazima kwanza ukuwe na light ndani yako. Nondo yo ni okumulekela. But basically music ya kwandikwa ndia aota wathinyi. Nesoma maandiko na ngirelate na tabia sia kila mothe na sia mbando na ngikwata wathi yes na siza mitandao nondo ningwati ya muno we omwe katwa ini alama nengetonda ya muno na nasi elembetani itu ya ukamba mwini ola skando utakasiwa sindo ningi yote nda ile kwa mitandao niko na atio ni chao kitheta kikiu guide ebuku ya mathawe kola sia mothenandwe masamio ekominaele macheni olotembea cheni ni akatulwa ne chao so andwe wesene makunulilie na matwa mebaka na amwe makela ngeitine niwe sema asasia my choice my interest my choice my choice so maikwenda kwethi wa meanda na kwema kwethi wa weanda niwe moisyo munene nondo mundu wo ndola wa umalo kanza wa Yerusalemu ya moisioni Yesu aliambate tu ni aisi nitawachia mwingine kama mimi so kaeni hapa msitoke Yerusalemu mpaka niwaletee yule so mabinda maingi wethi ano igito kunulasia tutanamba kwete wa mwingine kama na bayanza wa Yerusalemu wasoma maandiko nesa no kwethia ula mundu woikie kwetano ne nguti Samaritan ailelo ne wakuma Jerusalemu endete Jericho na bethia wa bemo isio so mundu wo ndolo kwendo thukumangai enza wa Jerusalemu ethia wa emo isioni na mundu wo ndolo kuthukumangai enza wa Jerusalemu ni mundu utatabwa ni joto akosana ni na kungu kwa noma na numete masako noma na ninyo ndini wa mukristo balethia wa ninyo nundu wa mwene ndwi na haki ya kutamwetikeli wosie imenji ya Yesu Kristo la twapandiwe kwake na twatilange wala numete ketwi numete ba kwa umundu wonthe ulawe ndini wa Kristo ethia wabwa abalamu I am ready to go and I'm ready to stay kwa is no your difference but niwe se yukateka maisha la tokwekala omonde ko keyo tuka ko iliondo na oneko yamoka ko iliondo nge noto nako kilio wilie okona atawe best kuichoke bia nuo wa connect ya kamba nuo connected ya kamba mitandao ni mayazi wametunganisha vizuri yuko tuitona kuitala umwe kana nithia sio kwe alangi tukwatelelo ni mataimangai yeah na kwithukizia kei hey noto bize mazito magumo niwe yake kamba nina weta by the way zito kwa wetu tombogwe neta nene weti na isi neta wa John K Evangelist John K ndio zito ingia kikamba bo ndo mie mpesa ili yake kamba watu ma mpesa no yona yeah lo kwenda yeah ni ngwaza na kwithukizia ki ningua no melete Biblia maandiko ningua no mesinesa anewe wa weta school wende na kweka maundu ma theology yeah ni witha wine bango ya kwambiza kanisa nondo bungu wa welekele ndiale saiwe wasio bingu wa kanisa ni kitu kwe enhance tamundu with I'm better than yesterday because you been done it ya technology anybody can sing ona ome baiti na wakamera kama twa studio wewe maina nondo you studio tie la twa ina bindani ya itheto yoka katika ulingo wa muziki twetheye only serious singers ndio wanaimba kina Chimbaloza nondo mundu unaungamia stage na wona wabetokanye ni wabeto vailu pe record wekosa lakini nao kila mundu yu omundu ene kwina noko yukasia Yesu na kupenda
kaka unganisha yu mina okedi haya sentence yesu wadi yadela oye ikiambaka music so ne kana twethe we trademark bathukanyo nongi na tweke ondo tofauti nondo andu alange mekwika na kiuno choke define ya mundu nayo yeta wa identity yeah kauti ya ene maundu makanisa ti maundu makanisa ine ndike kwati yango na tu video wetavani yango na onatungi uiact na your good friend Tom Daktari yeah kana kwa hidho endo likamandu lazima maybe niwe se mundu ethia wa ena talents mpinge na ndo dawe se ne develop on go through but mesingi no imwekela okwika wetho weki ungamitwa mesingi ni ya mwekeo baike ndonga yote tetelete bora tu iko katika line ya neno la Mungu yeah kei wendonge yuweka kando na muziki kana yuwa kwa miebu kabisa nene ndete kolyo ye umuno na ela na kolyo na asia kando na kuina neka kuina nondo mundo ndakola wya okay kuina niwese mundo lokola sia mwini kana ndonge weka ni mundo lo obothetio wini mundo mona wini chitaveke ndo weka na ito twekola wya tokyo wini so you kando na wini no kuina neka kuina ndika kule but ningi muno with yana to side hustles ningi twakibana baya twiko na to need a lot of kuwe yangemi nondo of course niwe se music is seasonal you like either that we tengemea sia weekend na maybe musala kuma kwa company sito ile ituiba so ila tote missions tote katika weekends isino ngina to mande okaondokangi kaika noto no kwethi oto iko chando studio kwina noto ma kwethi oto yandika mbathi no tokanenga ndwange mathima yani osiendo ikoneni na kila tweka the best yeah ye kweli tuni na ukwate nake Evangelist John K na yake gamba ni wahabitha ku momotumia namba ya M-Pesa ni kanamu magandula weta wa namba ya M-Pesa ni baadhi wake yo so tuma M-Pesa upate jina na waweta ibindani la wathina wa minor resign waze watu anita mwaka iba 2014 yeah na nini zike yusu ebinda yutiwe weoyo in terms of what? In terms of wakwati yeah ozumu amanza nake no bado we nake no we ndo alikuwa ni mmoja ulikaine die kwati kana ikali kanondo niwe sendo ambokwanya okweyo mbongela yumanana wa mina ndala mekwenda kuongelwa nesanga mongelwa na maina ambo mina ke mena cho ale wenda ongelwa ke beti ndo ambo mina nage wenda cho yeah so tuyobo mitandao ni matona kukwate bana ba Facebook neta wa Evangelist John K niko na group na niko na page niko Instagram EV John K na niko TikTok na niko songoma meta Twitter so meta Twitter ko meta na kekamba nongi noko iluweme sound nesa ndokaonekata umete na bama ko wena so niko katika hizo pages zote na nasema Mungu ameendelea kunibariki. Wena mafans mangi mwana makwelele John K na makwendete. Ajali na posted bizetu ikuniwa kuna kwa Mombasa Road. Yes. Na naona mandika kila mundu andikite na wathila wake. Ajali ona maikweta John K kila mundu akwete toba elisha wengine chao kila nini. So nundu nisema kwelele. Metele cha kumakula we. Chambe mambe yo to support. Nundu wambie mambe ndete attribute ya Wendo ne giving so ke bane mambe ndete mabinda imomie na mainoma kwa ene ndemoka bakona maceleb ni momo ne komu na in fact ya celeb yo mametha athe nani muno because wona kwa waileta ko tho wachai because wekili kethwa ba kakethwa nonge bai na no mo kendo mario mana moto ndo to police to ka ndio mama ka ndio kinge kimenteni to makona maka manambesa ya meye bando ba to katwa mule kwa camera to matwe shainete katika wathi na within no time mayona ya 100,000 maka manoma ni wathi na we mwanga ndio kwekala Tanganyika so we also need support na kila wendete nicho o support ya kwa utu ina music mpinge muno to ile either to meet like
after every 2 weeks twaleta either to release wathi lakini you balance ya family ministry na maundu ala makwange bills ilo ukethia maybe tukauma sio wathi omwe after 2 months kana 3 months nondo as long as nito kwenda kumya mbathikete nsio situation mabinda maingi nike yoto kwatie kanda kwa nitwenda kwina muno but chambe twambe onengwa support malilie effort nini la twekete na maito kwata moko nondo mundu ukwata kwako ni kuthimbe wa bala withi yao yeah so kwisila ku watch kana kwikia niwesela wa weta support you with our imanisha yoko round of to okendo kemwo mbesa so nutona kwitia mundu chathe wa munenge mbesa nutona ku subscribe no view no share wa munengo mbesa at the end of the day nutona ko thitu an extent ya kutuma direct ithitu endo mbesa nondo niwese you ithi producer ndese kana teina gospel at the end of the day enda mbesa ni kana unenge wathi kuko kubimwenda mbesa tienda mbesa skiza mako maniana yo kwikia no support bas na nitwe that kiete skiza tuni katika keo so wanaweza angalia watupatie backup na tuendelee na kufanya kazi ya Mungu ulawe na chathi namba yako ya simu ninge wakakwetea chathi kwa tando ngolo ala mazi anye izi ndio sa ni ngolo ende ni haza ni kwate ni izi ni kindu ni wite muno ati mundu aze ndio za izo chitike last chako niwe sitengemea nondo waigwana na host mabinda maingi notona kwitwa chathi na kuya bo kana na kukwasa ke twinte nebyo kana kuma na mundu endo kunenge ketichomo na kunzeni na anakauti baza tio ba water town bawe so mundu okukwitia na kumutitu wando na endo kunenga ngilie 10 kwamba ukona masabu kasisi ya mauta maiba tialilo ni chao na ngale akuyenywa mauta miana atakuthi na kuka so at the end of the day wakwata chao angiala tutena ngale twendo kombwa niwese kana kukombwa ngale okombwa Friday Saturday na Sunday azuma ikombwa thasia muthenomo etha weta muthenomo sa Monday kawagele kawakata so we kuna masabu ma 3k Friday 3k Saturday na 3k Sunday isu ingilikenda na ndoneke ya mauta na wetwa mutito wa ndo ndo yubika bana kamota ko uno ukombo yi no kwelewa nondo wa yesi ro ino ngina wambio sa ngale suma tukwasumia 3 na mundu suye kwa mwatu kwa 10k yuko no hesabu yethi kwa kweli as long as ningwenda ko thinye ningwenda uthi lakini ofea kwa webo wa umbicha kuna kondete so yethi mabinda maingi mayule na ngolo melea nundu we situation lakini mundu ngia interpret yondonge yethi basi aini mwateto wa ni John kinenga nende namba yako ya simu not muonza ile 3 kende mwakenda ina kenda siko be mundu nosa nduwete mbula tione na gekanga 0726 59 1949 so isu ni mundu na any event nanduka kunesi motuko si apetoka saa 3 ndo kwetela that you mandike text yes na text ya nendo kwata kingeki u kana text ya niwe ngwenda ni text ndo nambe na nenga nene ya business ni ya biashara ti personal ni ya business so maikaete maundu private unless ni mundu kwenda oboyewa ki mundu kwenda kuandikiwa wathi no kunao ndoso yes ni suyo saida so ilango utavasia ndo wete neza ningewe clear nikano lo kwenda maybe ku guide wa with no au kuniesimu na through number ni suyo thano kwenda kuandikiwa wathi you call we agree na tayambe sia sabali niwese kuandikiwa wathi hiyo either our process chi ni kuandikia wathi na ngiotomia lyrics kwa simu lazima tukutane nisikie kwanza kama we ni muimbaji unajua kuna watu si waimbaji ni supporters wa waimbaji lakini walikataa kuwa supporters wa waimbaji wakasema ona ni studio kwenda kwenda so no ngina tukomana na mbethu kesia but yoseola webo kila mundu no waine nondo mande komeasia kana wale yako mwine amavia makekata so imaanisha kana kila mundu wethe no tona kuya no wine kana wethe no tona kuthe kondo utheka ukanganga uka yiwe ke kando mwini ngwa no wine so tunakutana tunaangalia vile tunaweza fanya na kusaidia tunafanya audio na kama itakupendeza
ngiotethesia mpaka video production nondo video ne kendo vital video yethi abayenzio na watato sisi abala muso wethu aini meko na video nsio so woka kuina ungamito te wandao wathi muthuku ni waku na ndomenyu lakini wathi musio ni wa society ni wa kila mundu ne jo kila sia wewe mwini winane sa kwatie kodas komano yoselela nundu ni maoni yo wathi lakini yuyube angie maine yao te wanzia ndaoni nikisema Yesu na maikwe kalelia maiki una ndio sewe asiara no uitiwa waite you atu kalelia maiki una to Yesu wathi ne kana kote kyata you get so no ngina wine kindu keseo nundu you know to siasia music tita ministry tita ministry but toka twainge industry ni nundu at the end of the day ni to kwenda mpesa you see kwa uno ngino lile package ya kume package nesa tikesio sindwa nando manthe nundu wako na kindu keseo no kuibeka na John K nundu nina kwewe mowa inela manenge tondaya katika society na tunaini aingi muno na nini sini wate ya mitandao maundu ni manangikio na tuimention isitwa na tuikwenda ko majaji nondo usitu wowe witu but ningwenda ndeto ja kutabia mwini gondolo kwa education I'm very sure no comments ndizo katika mitandao onaingi makaweta sinduko na ndo makolia aya uswe na o gospel ito mowa ala yuna ngotabia manenge tundaya katika ondo wa wini na maisha ala wikala nondo nditukuyanya nao na kindu chako na ningine nati ya siendo una message iba kwa ini alange niwe se wa mundu ano isimba kola wa mombi na katika sindu sio ndila ngai waomba mbaka mundu no wosumbo ngai nondo wesia kwethia nsowe kunulilie yoka ko ayeti wenando wesia ona kasoni ka baluka nthi ka baluka nando so mundu ni wothina cia ngai na wa mundu ekala katika kila chatumiete wendeto nondo te katika process ya utungiwa kuma bala tuombetwe initially twekala mundani wa Eden na katika kutungiwa mwe makela maybe nondo wa bibino nange na nondo wa kwethwa sainge meona space yetembani lakini kwa wendo mande kwa mesete matongie kwa wendo kethe wawe mutangiie mabinda maingi kubaluka kwethwa habo nondo etwe ne tutapetwe kana mundu ne kubaluka na ola wongamete muno okwegwa ta wongamete asisi ndakabaluke so kila ndo na kwasia no mundu amane weni kubaluka lakini ndakolwe ne mwamba kuma kola wasobiwe nondo ila wamina kolwa niwe wambe yako thikatika nzia siako watata ulilikana mabinda maingi ne kalangea njoni wanthini lilikana we Mutangiie nondo be maundu ameme within my reach ngwenda kwika na ndwe mana ono ngindemanya lakini ngelilikanya ne Mutangiie you see oyethi ayune ngwetonge nye nondo ndene wakwa etunda ila ya kiasi yewe yani na etunda yuyeta wa kiasi ni very important kwa mwetikele na naini wathi weta wangu ati embe wanasia watu sila kwate yangelanyo ndukolo ni matunda mabebe watu sila kwate yangelanyo ndukolo ni ma nondo yu utangi okoletwe pa utangi okoletwe matunda ni mabeba so tulilikane muno kwethe wana kiasi katika kilondo wonde ukwika kuma kwa kwina kuma kwa mesongele kuma kwa kulateuthi kwe mikutano na wailete kwetwa kalea ogethia ye nina ilete kuthiba lakini ndithi nondo wangelanyo nondo paulo yasiana maundu onthe ala maimangu na matalile wasio matalile niki watatoa sisi wethia kana mwana usu qualified katika categories cionthe yasiana wambaye yachao Benjamin na naikiwa muthena wa nyanya so no kwana ni we qualify mpaka umone wake na asio ka soma muno so mukambe ya kusinda na maundu ni asio asia kethe tuikwika thi ya mwini katika Ephesians chapter 3 yasia nye mwene nimbe
mbe kwa u asia kati indi katika maundu asuo ndala maimanguna na matalile wasio no ndo mana Kristo kwa uni tabia mwethukesia kana enda muno kumana Kristo nondo te mowa mana Kristo pe maundu maingi ukebetana namo no ndo mana Kristo otherwise tupo yani na teyenda na kila mundu ila Wavaluka ondo ni utailete wanzia ya mwekio toimutungiia na Wendo pe wathi unainie mituki ba wita wako manye Mungu ndo tueleze kidogo yu ndizikana mnate katika nini hizo nina post na kila mundu anaye ukailio manya vinya wako manya ni chao kila wase nduno ko palani miziene lakini ukailio manya ziana ila wea payika mweka biologically you see music ni art na music yethwa ina wasia munene muno lakini no ngino make alame kwethukesia menda kwethukesia because at some point while it creates in the theater suspense indi kwa kweta kwa siata nondo yu kumabala na namba kama unabika tutoketo lika chorus and asuma ina sio kwata concept kila uweta mbaka yumethukesia stanza yake na maybe ya katato no kuelewa so music yethi ya na siendo mbingi na nongi na siondo siete bamwe neka naivutie ando nondo juba abambe uwete tano mbaka yuwethukesia mbaka mwiso nika noma na weki enene yake exactly you katika kipengee chuchambe intro nekana nokelika chorus watato sisi katika stanza tu esuna mino we umina nayo mina nie na nathi pio ndio sioka kwenge nathi kwambe nyene okakukitania we ila na isendina kwa kitani na none zeyo kitie ukitete mbaya sana so ulipa tapa upio nondo chambe nemeye ukishanjua ndio basi so is upon you usakwekela okweka wa mino manaka noni nona hata munana wa kwa timu nana so kelo decide ne chako nanye na thamba moko na sentino kakolua nduze ona ndio kitomo kitanithia niendao manaka na mundu la wenake maybe ne reason ya tumio ta this step yela yembe so atuela ukosa esune yako na ingine hii ya pili yunasioka kwakwa because music isu yonte entirely ne usunye na umo wakwa nambe yakana ne mwese ngai na naunwa ne ngai njune to ne ngai lando makwito maike yakana mese nondo ketho ko thikwawe ne na ndie ne na toiwe na temelelwa ndo na ndia isia kuuneka lakini yindi uko mina nasia peke ndonese kuma nama na yeso na we maundu makwa mali okile which is very much true kwa music ino nenda kweka illumination kana ko shine light katika mwetekeli ama nekana yangangwa muno nekolea komana na nondo yu etekeli mama amini African mayende to soma ndeto yupa uni bome ukengewa mana hata iwe itamba mathambwa mao manengwa nilanda ya Moses whether andwani miona mono manengwa maitwe mande kwa measia wanjinga ndio wali wao undo maitwa ndo kote gumokete yuni to bike yestenje o mathika metho yani undo maitwa gumokete kwa wakwato wa mina umana the truth nondo Biblia yusuete ugo wakwata truth truth neyo ikauthasia kuma mwambe yo ningai ayomba mundu amunengie kumana osio we gwoka lakini chapter 3 ya Genesis yo kana doubts cia ate aisie moikaye wa mutunda wakate so amba kwikia doubts o satanie na yu mundu ona mbona pani tabeki ndo tena abithetu na nondo mundu wa kwemandhi ya makosokoso atambuja kwoko atwa na kwa kweli amana nae ilota ileta komana ebindeta itafiketa ni waili mundu wa ileta manoseo no thoku lakini ileta manoseo mbe no thoku ko ya mwisone ile ko kutweke kai mbaka ila siembithe sianga ikabwanwa yuba wewe wa ileta mana chao lakini maikwasi mapema ndio best yu satani yoka mapema la mekwasi ndio best mama na oso na othoko yuba unepote na wa mundu we ikati nondo wa yunde twesi endene wako ndo azone bo kwa mbesi ya kanisa ambeze yo amba ya kupoanga ini kana ubwani zotsu ukyozu ndosu nzeni wako no yotsu kumamba ko bingwe kanisa ba natie wosa enzembo ndeto sia muthia John K kila ndo no tabia mwethukesia ni kana twikalete katika mabinda momu
na kila kendo yune chambatie nesu ne ishara ya kanate mabindani ma omega so kila mundu akwatekelo kwetenesa na yethia na yekia maundu make melaine ala inishekela kendo because anytime anything can happen kwa tukwate ndeto ya Ngai nondo atimaye no yoke sia kongama mesingi yonthe athingithwa ndeto ya Ngai no yoto ikesa kongama kondo kwa unienda kuboya mwethukesia Ngai akwekenesa evangelist na ikongelela no imana kana kwe Yesu na kwe Ngai ndukethukesia wasia wonthe ukwasia kwe Yesu na ndukethukesia mundu ukwasia na akolile kanisa ndia akola Yesu o Yesu niwe kanisa kwa unsebe yonthe le kuke kuya kwe Yesu kana nisia nundu mandi kwekuya ona wetelwa we uni muikathiku kana wewe numbani cia nthini muikathiku niendo kwe kana Yesu eko na igwe kuma mwambio na kethe wako makaibindani ya muthia. Amen. Amen. Ende na support Evangelist John K katika YouTube ni Evangelist John K yeah. Katika Facebook Evangelist John K mwateye ni wako manena skiza yake ekeni K azamendo mbesa support so support yesu ni kwesela mpesani namba ya simu 07 26 yes 59 1949 yes. Thank you so much nondo tembela kuthome wa Masemawia twendo ku wish you all the best yes. Wathi waku othi amen. Na please ndo gatoke ngethe ni skati twezo kuwa na scandal tuikwenda utukwatania we don't want you to unite us as Kenyans yes. Twenda with it na ukineleba umbaka naze milele kanani mpaka mwisho wa dahari yes. Amen. So thank you so much. Amen. Okay, thank you. Withome wa Masemawia ende na subscribe na wako manena video ende na share twende na supportia na twende na kukelania akamba nyeni tawa Masemawia niva manake John K Evangelist